fat for to find out later how that to upumasani on matematika. Good morning, boys and girls. Malo also full neta how. E tato le sono tato tala noa ilisi aso. Sa o fayatu ai. Sa tato tala noa ile fa upoponga adding integers. Or addition of integers. Sa o tala noa to fa apea. E tatau o na e au tino le leima matau. Le anga e ilisi tato le sona e muli mai tua. E mana o mia aila. Lo tato malama le le tato le sona mua le na. Tai peila o lea. Same strand, numbers and operations. Our substrand is integers. Find my tato learning outcome. Students will be able to subtract integers. Yeah. No wingala or to isenga. Subtracting integers. Yeah. To isenga o tato integers. Ya po ole subtracting or take away. Upu mana fitau ye take away. Dali si upu minus. Yes. Ya. Upu ana lima sanin fa onga tanto tono tanto potua onga. Ya tato wa na ilo mo tanto ngan wenga lea. E tato wa ai la ia pe fa pe fea. Ai tasi ana tasi lea va nga eseli. Le confuse fa mana mga taya te utong fa na tato o mo la lea. Positive 10 take away positive 5. Ai va ai ni kako il tato ngal wenga mo lea. O tato to isenga masani ale ya so uma. 10 take away 5 or 10 minus 5. The answer is positive 5. Lea. Vai. O tali lea. Man tu fo ya no fa ya tu fo ile se tato le sona. E tu sale ya yo le fa ilonga le lunga io se furu lea. Mane le ya yo se mea. This is a positive 10. This is positive 10 too. Tu sala. La ya se senga. So 10 minus 5 is 5 tu sale. Le ya la o li to lua. Lona winga. To senga o li ia ile ya se mea o ya. Ya se mea o ya na fa ngo fie ya tato. Ya le tato to senga mo le le o masane tato. Tato wolo la ilise tato fa te ingalo na lua. O ila negative 10 take away negative 5. Ia wa kele le mau fa ilonga nga usa puku mai negative 10 take away negative 5. Ia o fisi. How do we subtract these two numbers? These two negative numbers, negative 10 and negative 5. 5 and 5. Feno tanto ftango fieto esel o wali eto olpo. Ya lele. Ma ai foi lai tanto tonu tanto fa ilonga ia. Lea. O le take away male negative. O fa ilonga to ese uma. Da tanto ngal we ngai fai e falling o mai. Fai mai la tanto e ele tu la fono e fai ona o fa so to te o to fa now. Fai mai tu la fono e fai el tanto ngal we ngai. Change these two symbols, change into their opposites. Fai mai ia, tato fetango fi eli liu le awali ia, io la fa afea mai. Change into their opposite. Lono wingala. Fai la tato fetango fi fa onga tato tu la fono lea. O lesi awa fue ke lo kea mea lea. Vai, awa fue te fai ale negative 10 lea. Na o to tonu ai ile o tala no atu ai sui le to ese e sui le fa popo vai le la tato to e fo ia tato fo popo le no fai atu mo ai sui le negative e sui le ile positive vai le un momentato and then kako ko ya lo ale kako me masan take the symbol of the bigger number vai le so negative your answer should be a negative number. So 10 take away 5, the answer is 5. So negative 10 plus positive 5, the answer is negative 5. Or negative 10 take away negative 5, the answer is negative 5. O se ki tato. Vai le tā ua i olo malama i le tato ngalu e ngale na whai mua. Ai le se tato whai te inga lea.
negative 6, take away negative 3. Lalu mena o tupu, na uso so o mea tato whailonga I tonu I whai mai tato tūla whono. Change this into their opposite. So that means negative 6. Rewrite the equation. Negative 6 plus. Change, take away into plus, and then negative into positive. So take the symbol of the bigger number, negative. So 6 take away 3, the answer is 3. So negative 6 minus negative 3, the answer is negative 3. Change into their opposites. Positive 7 take away negative 10. Rewrite the equation, then change this into the opposite, into plus and into positive 10. So 7 plus 10, the answer is 17 or positive 17. So 7 take away negative 10, the answer is positive 17. Now, Seki tato. Yeah, the last example. 8 take away negative 12. Alright. Mai tato tu la fono whaingo tato to senga lea. Change this into the opposite and then go ahead solve it. So 8 minus into, yes, into plus, and then negative into positive 12. So 8 plus 12, or positive 8 plus positive 12, the answer is positive 20. So this is positive 20. So 8 or positive 8 take away negative 12, the answer is positive 20. Seki tato. Ya. Tato o mai lai I tato ngaluenga lea. La tu watu mo I tato ngaluenga lea. Ia fai mer tato ngaluenga winga tato tau noanga lea si toi pa. Ai a pe e kisi vaenga te fia fai loa te uto. Change into their opposites. No no winga tango I liu fai longa I to ton. I o lato fa fea ngai. Ai fai fea la pe a sau se me fa pea. Positive 10 take away 11. Positive 11. Yes, positive 11. Positive 10. O leo wala ititi mai le pito I luma. Wala po a mai le pito I tua. Ia se o le rula po le tula fono e tasi vai lea. Change into their opposite. So rewrite the equation. So positive 10. Dale opposite will take away. O le whaupopo. E ane li le lunga I. O le negative 11. Wai e toi fo I a tato ngaluenga whai mua. So take the symbol of the bigger number. Negative. Se fulu tasi to e se fulu. O le tali e negative 1. Ea. Ana ia a. Titi a ngalo le stato vaenga lea. Negative 4. Take away positive 9. Ja. Now tato e fai. Change this into their opposite. Ja, ato e tusi lang tato vaenga lea. Negative 4 plus negative 9. Na fo le me fai pe atu tusa pe a fa upopo negative. Wai ke suia se mea. So 4 plus 9 is 13. So positive 10 take away positive 11. The answer is negative
1. Negative 4 take away positive 9. The answer is negative 13. Yeah. Tu sama dia. Dia lalu iwa. Dia umum tak tu fitang ofi. Ya, tu oi tu tonu ma. Su ya la tu wa. Su ya la tu opposite. Ya la wali dia tu tonu ile falan mu tu ya. Le. Ya, la start of si. Ya la tu tak tu maluan. La tu tak tu exercise le. Pa, defo ya. Ya, te lono mai al tato ngalwenga ya tilo lau tali, au tilo lunga tato lau papa. Ya mo le tato ngalwenga len fai. Negative 10 take away negative 2. Negative 10 take away negative 2. Dalau talan fatu mua. Tato fetango fi suya tato failonga itu tonu I. Tato fetango fi la sui change this into the opposite lono winga ato tusi lan tato vaenga lea negative 10 plus positive 2. Ya, nka kokoi fo ya lel tato me masani take the symbol of the bigger number which is negative. So 10 minus 2, the answer is negative 8. So negative 10 minus negative 2, the answer is equal to negative 8. Number 2, positive 4, take away negative 6. Ya, ole mea ekas. Ya, koe kusi fo kako. So lono winga la positive 4 apply e lo il tato tu la fono len fa te faonga li liu yo la fa affair ngai plus positive 6. Yo fa ngofie fa popole o no ofia. Yo vai positive 10. So positive 4 take away negative 6. The answer is positive 10. Ya. Tato melo na tolu. Vai lau tali po sao. Positive 11 take away
positive 15. Yo. Hewa hela ye. A muli ata tato tula fono le na fai atu ai. Change this into the opposites. Yo. Fai maila yo ko kusinga ka ko ngaluenga le. Positive 11 plus negative 15. Take the symbol of the bigger number for your answer. So your answer should be a negative number. 15 take away 11, the answer is negative 4. So positive 11 take away positive 15, the answer is negative 4. Hey, mana ya? And the last one, number 4. Kas ya le negative 16 take away negative 18. Negative 8. Sorry, negative 8. Ya, apa yol mea kas? Ya se mea la life wanga se sepe ai. Pe afai ke usi kai ka ko. Toi tusi negative 16 plus positive 8. So take the symbol of the bigger number for your answer. Negative 16 take away 8. The answer is negative 8. So negative 16 take away negative 8. The answer is negative 8. Ya, sa o matato. Ya, malo yo tato le sona na mul nita yao manuya. Tele level ne yaso. Ya, to faso ifua. Positive 3. We will always remember to define an integer as a positive or negative whole number. I tried to buy a ticket to skydive. It cost $15, but I only had 5. I used the 5 I had and borrowed 10 from a friend. And now in dollars I've got negative 10.